Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kila don Ngut kiba Mynsaw na kajingja aksiden kablaja Hamaudiang Ribhoi district. Bat akhni jingja aksiden kalaja na kadaw kajing penher state pelat unongnya jong Trok kabadan yo registration number ML118124. Ha kaba umla syu bante rakam bat Trok kaba unya kalalek banrat ya art liki kali. Kani Trok kabadang wan na kitahan Guwahati banlet sa Shillong kalalet rat ya ka Mahindra Bolero pick up kabadan yo registration number ML10C 0886 bat ya ka way Trok kabayang kabadan yo registration number UP80 1640. Hakini jingja ki Ngut ki Mynsaw ki kentop yo bandai kinjing ubadai unongnya jong Trok kabalek tanra u ononto majong ubreu nongnya jong Bolero pick up bat Ravi Kumar ubreu nong buat jong Trok kabayeng ya ki Mynsaw lo penket marmar sia civil hospital nong po bat ki pulit ka nong po police station traffic branch kidang toket halor kena jinja.